Guku ni njera-ini ya Thika kuria andu maita maingi makoragwo methikeire ni undu wa kurano na andu ao na arata thutha wa kuohwo. No muthi meciria mao mauma ta mandu aria mari na wiyathi amu mauma na muthenya wa mwanya othe makigia kanya ga kuonania taranda iria mari nacio. Today we were showcasing our talent show among the inmates, and the staff were just to motivate them and curtain raise the event. The reason why we wanted to do this is because we realized that in prison most talents, we're like sleeping on our talent. Hari maundu maria mauma namo ni macindano ma uthaka, uini, marebeta na taranda ingi nyingi iria mari nacio. Na tiga ni watho korwo mari nja wa njera ino, aingi ni mangirarira taranda ici. Kuringana na ohwo ya undu uyu uma wa mwanya na wa kumahingura maitho hari taranda iria mari nacio na mundu no aihuthire hari kwiyaka marikia kioho kiao. Nimefurahia sana vile nimekuja kutembelea juu sisi roho yetu wanga inakufa sana wakati ambayo tumefungwa. Jimmy Mfarume uri rumande etereire gutwirwo kioho giake oigite ithenya riri ni rimureheire mwihoko wa kumenya ni ari na kiheo atari yamenya. Hata nikienda pale nje na make sure nimeendelea na hii kitu yenye nafanya because nimeona actually ni talent niko nayo lakini sikuwa najua. Christopher Mugai ni wohotanire hari kihitahitaniro kia rumena niwe Mr. Thika Prison 2021 ni oritie mbeu njithi gwithemana na maundu mangituma mekore hari ari na mwihoko wake ni ati oima njera ni ari na undu angirahira na no auhuthire gwiteithia. Nimeigundua kama ni taranta, ni kazi yangu nitakuwa nafanya kila siku. Caroline wa Ngui niwe nake uhotanire mwena-ini wa Nyarari na riu niwe Miss Thika Prison 2021 na ni ari na wa kuga. Niko hapa prison. Yes, nimechange lakini venye nimewin sika leo nimefurahia na niko na hopes nikitoka nje pia nitaendelesha hiyo talent yangu. Munini wa murugamiriri wa njera no Dori no Bati oigite ikinya ria muonanio maya ni njira imwe ya kuninira ohwo ya ihoru na kumonio nao no ta andu aria angi amu nao ni mari na ihoto ciao. Most of the time ukipata watu wakikuja jela esteem yao iko down sana, so if we concentrate sometimes on their talent tend to improve the esteem of the inmates. Njera ino ya Thika iri na ohwo atumia 115, ciana 8 na arume 980. Dorina kiheana mwihoko ati ni megukorwo na mambura ta maya mahinda kwa mahinda niguo kuhe ohwo mwihoko mweru muturire-ini. Handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.